itangazo rireba umurundi wese, by'umwihariko abantu bahana imbibi na Uvira ndetse n'uburengerazuba bw'u Rwanda, ruha ubwo abari mu ntara ya Cibitoki. Nagira ngo iri tangazo nditangaze uhereye mu kwezi kwa munani, niba hari amasengesho musigaranye, njye sindi guhuruza abantu hano batumva iby'umwuka, niba hari amasengesho musigarane mwigirize ubusa, kuko haratangira ingwano. Uku kwezi k'umunani, ukw'icenda, ukw'icumi, ukw'icumi na rimwe, ukw'icumi na kabiri, mu Burundi hari akajagari na nyina w'akajagari. Ndabivuga nk'umuhanuzi Kamembe. Bibiliya ivuga ngo haboneka n'uvuga ngo iravuze itavuze. Ndabikubwira mbisubiremo, hano ngiye kubabwira ibintu mubikorere ko kandi amakuru ndayafite yizewe koko ava mu ijuru. Bamwe mukura amakuru kuri BBC, abandi ku ijwi rya Amerika, kandi bikabayobora kandi mukabyumviriza rwose iminota mukayiheza, n'ibindi binyamakuru bitandukanye. Hano rero nawe niba uteze amatwi ibi bintu, uhoraho aguhagarareho, ntugwe mu mporera ya shitani. Iyi ntambara ya M23, ndabivuze, bamwe mugiye kuvuga muti bagufunge. Iyi ntambara ya M23, iyi ntambara y'igisoda cy'u Burundi, muyitegure. Babantu bavuga ngo bajya bakarabye, ngo bajya barangije gukaraba, kujabika intoki mu mbehe. Abafarisayo bigeze babihora Yesu, baramubwira ngo uriye utajabitse intoki mu mbehe. Ngira ngo no mu Kirundi rero bajya bakaraba. Hano mwitegure. Izi ntara ngiye kuvugamo hano, umuntu uhari, ndazi ko harimo abantu bakurikira ubutumwa bwiza ku Mbabazi TV 3. Tunagushimiye gukanda subscribe ku Mbabazi TV 3. Iyi ntara ya Kirundo, iyi ntara ya Ngozi, iyi ntara ya Kayanza, Mparamirundi, Cibitoki, hari Cibitoki ya Bujumbura, Cibitoki ya Rugombo. Izi ntara zikora kuri Kongo no mu majyepfo y'u Rwanda, mushake mwiyirize ubusa, musenge mwiyirize ubusa. Noneho igihugu cyose cyo Burundi, Perezida Neva nashaka atangaza amasengesho y'umwihariko, mwinjire mu mahombe yo gusengera igihugu. Iyi niyo mbundi ishobora kubarokora. Shitani yamaze kubasabiriza, shitani yamaze gusabiriza abene gihugu, ariko biturutse ku ndongozi ntabura kuvuga ko ari mbi. Singe wimika, singe wimura. Ubu ni ubutumwa nahawe iri joro. Ubu ni ubutumwa Imana imbwiye ngo byuka ubutangaza. Narabibabwiye 2014 naje i Burundi, nge kwa perezida ndamubwira inti Imana irambwiye ngo inze muri iki gihugu senga abadayimoni bahagurukiye kwica abantu. 2013 nari imeze nk'uri kumenyerezwa igihugu n'abamarayika i Burundi. 2014 ntera intambwe ngirirwa umugisha wo kujyana ubutumwa muri perezidansi nkuru y'igihugu cy'u Burundi, ndetse barakodeshaga icyo gihe. Narabahanuriye ndababwira ngo Imana ibahaye yanyu perezidansi, nje mu bukode, ariko nzagaruka hano nje mu nzitari ubukode igihugu kizaba gikoreramo.
perezida turaganira, ubutumwa ndabumushyikiriza. 2015 ibyakurikiye mwese murabizi, kandi nabwo Imana yarahabaye, si biriya shitani yashakaga, ahubwo shitani yaragiye gukora ibiruta biriya. Buno nabwo rero hari ubutumwa nkuzaniye butari kure, ntituri mu kwindwi se, umbarire uko umunani biraba bimeze nka rwa rubuto ruhishije, ariko cyangwa se nka wa mudamu babwiye bati randevu yawe ni itariki 30 z'ukwa munani, ugomba kuba wageze kwa muganga tukagufasha. Ubwo aribungenza cyangwa se aratwite, kwibaruka mu kwezi k'umunani, nuko biraba bisa. Ariko kwa 9 biraba byatanguye, ukwa 10 biraba byatanguye, kwa 11 biraba byatanguye, kwa 12 biraba byatanguye, ukwa 10 mu kwa mbere biraba biri kurangira, mu kwa kabiri biraba biri kurangira, mu kwa gatatu ni igihe cyo kugira ngo send the DFDD izinga karabe, izerekeza mu rusengero yihane, izerekeza mu buhungiro igenda iyo igomba kugenda, cyangwa se itegereze gupfa. Reka mbivuga uko nguko. Ndabizi ubu ngubu noneho ko tuvuze ukuri, ubu noneho mubonye umwanya wo gutukana, gukometinga ibintu bidafite umumaro. Nibyo, ntabwo Imana ariyo munyamakuru wa nyuma utanga amakuru mabi, nuko wari kubyumva. Ntabwo Yesu, njye ndi inzu y'umwuka wera, ndi inzu ya mwemu yera. Ni ukuvuga rero njyewe amakuru y'ijuru y'iyi ntambara uko ugiye gutangira n'uko ugiye kurangira ndayaguha. Abazatsindwa ndabavuga, abari butsinde ndabavuga homboka, kandi kigamije ndakivuga, misiyo yayo ndayivuga. Muri ubu butumwa bwiza ngiye gutangaza hano, izi ntara ngiye kuvugamo hano zifata amasengesho, kuko intambara y'igisoda cy'u Burundi n'intambara ya 23 uhereye mu k'umunani, igihugu cyose uhereye mu k'umunani. Ntabwo hano tuje kuvuga ubutumwa dukuye kuri BBC cyangwa n'ibindi binyamakuru, Ijwi ry'Amerika n'ibindi bitangaza oya. Yesu muri twebwe arihagije ko atubwira ngo tangaza ibi, kandi Yesu siwe munyamakuru wa nyuma. Yaravuze ngo nta kizaba ntababwiye. Ubu noneho ibyo mwatinyaga bibagezeho, mugiye gukaraba mujye, kuko mujya mukarabye. Abatakarabye nabo bihangana, abasoda, abapolisi, abenegihugu, nimwitegure ibi bikurikira. Ngira ngo muri ubu butumwa tugiye kugaruka tubabwire uko muzasenga n'uko mugomba kwifata n'inyifato. Ibyo nibibananira, ariko nta nubwo bizabananira, ntabwo bizabananira, ndahamanya n'Imana ko bitazabananira. Yesu Kristo nashimwe cyane, Yesu Kristo nashimwe cyane. Hari ibintu mumazemo igihe mwumva mubona, narababwiye ngo ndi mu masengesho yo gusenga kugira ngo mbahe amakuru idonido ko intambara ivuyeho cyangwa se ihari 90%. Ndababwira ngo niho ngeze, ahasigaye ni Imana ibizi. Rero buno tugeze igihe ubutegetsi bw'i Burundi bugiye guhinduka, cyangwa se ubuyobozi bwose bugahinduka. Ni ukuvuga rero puraningi Imana yatanze n'umurongo Imana yashyizeho, nubwo uhoraho yenda akavuga byose, ariko abumva baraza kubyumva, n'aberekwa baraza kwerekwa, n'abarota baraza kurota, n'abantu bamaze iminsi babibona cyangwa babizi. Ntabwo objectifu, ntabwo Imana yo izanye intambara mu Burundi, ahubwo hari ibisa no gukuraho guverinoma ya CNDD-FDD
no kunanirwa kwayo no gusenyuka kwayo nicyo kigiye kugaragara hano, ni nacyo kigiye kwibonekeza hano. Noneho rero ngarutse gato, hari umuntu uba udusuye atazi niyo biva niyo bijya, wakadusura adashobora no kumenya n'ibyo ndi kuvuga ibyo ari byo. M23 n'abakongomani ariko batangije urugamba ngira ngo rwaba rumaze imyaka 3, by'umwihariko bakaba bamaze amezi asaga 6 muri Uvira, mu ntara ya Uvira. Bakaba baraturutse za Warikare, za Sake, Goma, Bukavu n'ahandi yenda genda ari burondore. Uwo ni umutwe wa M23 AFC, urimo politiki ukabamo n'igisoda, byose irabifite. Noneho aba nibo bari kurwanira kiriya gice kugira ngo bo bagihe amahoro Kongo yananiwe kugiha. Nuko mbizi, ndabivuga uko mbizi kugira ngo mbigusobanurire, noneho twinjirane mu butumwa bwiza uzi neza n'abarundi. Ubwo nibo ngiye kuvugana. Aba barundi rero, ingabo z'u Burundi n'iza Kongo byagiranye amasezerano mu gutabarana mu bya gisirikare. Félix Antoine Tshilombo abishuti na General Neva Evariste Ndayishimiye, perezida w'u Burundi, na agati gakubiranyije gutabarana na Yushofati, nka Yehoshofati na Ahabu. Abo nibo bagabo batabaranye nanone, ariko urugamba rwabo narwo rwaje kurangira. Uwatabaye atabaye Imana itigeze imuha uburenganzira bwo gutabara. Yehoshofati we ibyo yaragiye gukora byari byo, nibyo yaratabaye byari byo, ariko we yatabaye Imana yari yamurekuriye mu maboko y'umwanzi. Nuko ahabagwayo Yehoshofati acyura ingabo ze asubira i Buyuda. Nibi niko bisa rero. Neva bamubwiye mu matwi, babibwira n'abarundi ngo umutwe witwa Red Tabara n'umutwe witwa FDLR, oya plutôt naba mpuje bidahura. Red Tabara na M23 ngiri kumwe mu makuru inzego z'umutekano, documentation iperereza ry'u Burundi ryo ryivugiye ko Red Tabara ikorana na M23 n'impunzi zaba zarahungiye mu Rwanda. Baragaruka bati bityo rero nimutaba amaso ngo mufashe Tshilombo kukubita M23, M23 izashyigikira Red Tabara kuza gukubita Evariste Ndayishimiye ave ku butegetsi. Kuko mpamya ko Red Tabara ntirwanya igisoda, Red Tabara ntirwanya polisi, Red Tabara ntirwanya igihugu, ahubwo Red Tabara ntihuza, ntiyumvikana na CNDD-FDD by'umwihariko bari ku butegetsi. Ngira ngo nuko ngewe nabisobanura, ariko ibyo ntabwo biri mu butumwa nahawe, ni ikintu sobanuyemo kugira ngo twinjirane mu butumwa bwiza, wumva iyo ndi kuva n'iyo ndi kujya. Koko ni ubutumwa bwiza ashobora n'ejo kuzagarukaho, n'amakuru nahawe menshi, ariko ngira ngo nshuti bavandimwe, ndakugumbiriye mu izina ry'Umunyanazareti ku Mbabazi TV 3 tuguhaye ikaze. Uhoraho aguhezagire cyane. Uyu rero bitiwe Ndayishimiye rero akimara guhabwa ayo makuru, yabaye nka yangwe ijya gutangirira kure kugira ngo ikingire abana bayo cyangwa ibyana byayo. Noneho Gisekedi Ndayishimiye naravuga ati niba rero Sadeke yose yaraje ukajya yishyura ku kwezi, EAC ikaba yaraje ukayishyura ku kwezi, natwe nk'abarundi nituri burwanira ubusa, nubwo turi kurwanira igihugu cyacu ngo ubutegetsi bwacu ingoma yacu ikomeze, natwe uraduhemba nk'abandi bose. Kuko ikibazo kiri muri Kongo, dushaka twarinda abarundi gusa tukajya ku mbibi zacu tugacungera igihugu cyacu, ariko intambara turayigufasha ariko uratwishyura. Ndayishimiye yohereza igisodoko, babarana ku mushahara ku kwezi, buri musirikare afite amafaranga agenerwa kandi ahabwa ku kwezi. Ariko Uburundi buza gutsindirwa hamwe n'abandi bose uko batsinzwe, ubwo tutarondoye Tanzania, Kenya, South Africa, Malawi, Angola, ibi bihugu byose biri muri Sadeke.
ubwo byatsindwaga i Goma, bigatsindwa Bukavu, bigatsindwa n'ahandi za Warikare, za Masisi, za Sake, aho hose ubwo n'abarundi batsindiwe kimwe n'abandi bose. FARDC yo ntirwana. FARDC imeze nka wa mupapa ufata umukozi wo mu rugo akamwishyura, noneho umwana we akaba areba televiziyo nk'uko uri kureba iki kiganiro. Wa mwana rero utari imbata mu rugo akabwira umukozi uhembwa na sati, jya kuvoma, jya koza, jya kumesura, kora ibi bikorwa. Bisa n'ibyo rero. Niyo mpamvu aya masaha FARDC yo haje abacashura. FARDC, umusoda wa FARDC arahembwa 100,000 by'amanyarwanda. Umurundi ahembwe miliyoni irenga y'amanyarwanda. Buno ho hajemo n'abantu baturutse muri Colombia, abacashuro baturutse Colombia, kugira ngo na Amerika y'Amajyepfo niba ntihenze. Uyu yemerewe 15,000 by'idolari umusoda umwe. Ntabwo rero ushobora gufata abasoda babiri ngo bohereze ku rugamba barwane kimwe. Ngewe ndagwana nambaye bodaboda, ningera ku meza barangaburira ibiharage n'ibigori, nibyo bampa igikoma cy'ibigori kitarimo soya, kitarimo ingano, kitarimo amasaka, kitarimo uburo. Bampa igikoma cy'ibigori kitagira n'isukari. Noneho uyu musoda w'umucashuro cyangwa bahawe ibiraka, we ku meza ye hariho ibirinda indwara, hariho ibyubaka umubiri, hariho ibifite kumutera imbaraga. Ubwo donke arajya ikote, ajya ishati, ajya ipantaro, ajya ibirato, mbese ubuzima araburya, ku meza arabuhasanga burya. Ararwana mu ikoranabuhanga rigezweho. FARDC bamwe ntibazi gusoma, abandi ntibazi kwandika. Aba bantu ku rugamba ntabwo basa. Niyo mpamvu rero iyo bigeze mu ngwano FARDC igaragara inyuma ikajya ivuga ati baguhembye menshi imbere, baguha menshi injira, genda hari imbere hari abari kurasa cyane, genda ngabariya baraje imbere. Mwabonye ubushize M23 yambara imyambaro y'Ububirigi, y'igisoda cy'Ububirigi. Ububirigi bwerutse kuza kurwana muri Uvira, M23 irabohoza ibirindiro bitandukanye, yinambara imyenda yabo. Kandi nagira ngo mbabwire ko nyuma y'ibyo ubwo niho hajemo aba banyekolombiya. Kandi iyi ngwano uko mureba Wazalendo itigeze itsindwa ngo M23 igitsisure, niko n'aba bacashuro n'abandi bose badashobora gutsisura M23, kuko aba bagiye kurwana kinyamwuga nk'abanyaburayi. Simvuze ko noneho M23 gitarwana kinyamwuga, ariko yo irametiriza ahantu iri. Karitsiye irayimetiriza, agaciro akametiriza, akarere irakametiriza, ururimi irarumetiriza. Ubwo yo irarwana mu rwego rw'uko itari bukoresha ikarita. Mu ntambara yayo ntibiyisaba gukoresha ikarita. Noneho rero aba barundi byageze muri Uvira, reka nihute ndabona iminota iri kusiga. Bigeze muri Uvira, abarundi bahindura intambara iyabo bwite, abari kurwanira igihugu cyabo. Iby'imishahara ntibabiburana cyane, ibintu byo kwirirwa bavuga ngo FARDC ntiri kurwana ntibabiburana cyane, bo bararwana. Ariko M23 ishyiramo feri, ntiyarwana cyane ku mpamvu z'amasezerano yari itegereje ari muri Katari, kuko M23 yari ikeneye ibiganiro. M23 ntiyarwana cyane ku mpamvu z'uko yari itegereje ibiganiro biri muri Washington muri Amerika, mu biro bikuru bya Donald Trump. Ntiyarwana cyane. M23 ntiyarwana cyane kuko SADC iri gutaha. Nta mpamvu yo ahanini yo nta n'intambara ikeneye, nuko ikeneye umutekano. Noneho rero ubu bisa n'intare igiye kuva mu cyobo, bisa n'intare ibonye umuhigo, bisa na cya gisiga byitwa inkukuma cyangwa se bino bisiga biba muri Aziya, nibagiye uko babyita, n'ibisiga binini cyane ariko bigira guhiga ku rwego rwo hejuru. Yego, M23 irakangutse. Ibi nkubwiza ukuri irakangutse. Ntabwo ari ibyo yantumye, si ibyo yambwiye, nafata Bibiliya nkarahira ngira ngo ntibananze, cyakora bambone ku mbuga ngurukanabumenyi. Ariko irakangutse. Hano hagiye kuba umuriro,
hano hagiye kuba umuriro faya, hano hagiye kuba umuriro, hano hagiye kurasana. M23 igiye kurwana, abarundi mwitegure, hano hagiye kuba isibaniro, hano hagiye kuba isibaniro. Niba ari amasengesho muri bukora muyakore, niba ari ikintu cyose uza kubona cyahagarika iyi ngwano ugikoresha ihagarara. Nidahagarara, ariko nta nubwo yahagarara ite? Ntabwo iri buhagarare. Ni ukuvuga rero ibintu M23 imazemo igihe bisa n'uduferi, bisa no gutegereza, bisa no kwicara ikarindira, bigizweho iherezo byarangiye. Ntare za Sarambwe, AFC, M23 ya ntama yayo mugiye kuyibona, bongeye kuyigendana, igiye kurwana finale. Ubwo uvuge ngo sinkwibiye ibanga, wowe usenga utegereje ko amaraso aseseka, utegereje drone ziri bukate Bujumbura zirasa, utegereje drone ziri bukate mu ntara zitandukanye zirasa. Oya, nakubwiye ngo itegure. Ibindi byose, hari ibintu nagiye mbona abantu bose bapostinga, abandi bavuga ngo Burundi ngo mbayahaga, avuga ngo Burundi ngo bwarimiriye M23, ngo ibigeze hehe wibaza ngo none ngo nimbabazi babagiriye. Ntabwo M23 yari itegereje ibyo yari itegereje. Buno nahamya ko byasohoye cyangwa se byageze. M23 ibintu yari itegereje ubu byabaye. Buno rero ngeje gutangaza ubutumwa, turi mu itariki 7 z'ukwindwi, iminsi 30 isigaye, iminsi 30 ndi kureba hano imbere. Ese uracyafite amasengesho? Urakiyiriza ubusa murundi kazi? Muntu uri impunzi, uracyafite amasengesho? Winyiganza, urumva utuvuta turimo? Ishobora byose rero itangazo yambwiye ngo utangaze kandi ubisohore, isumba byose ubutumwa yambwiye ngo buzane kandi ubutangaze. Nibwo tugiye hano kumena umuceri tugasasa inzobe, tukavuga ngo iryavuzwe riratashye. Nicyo kintu cya nyuma kigiye kubaho, nicyo kintu cya nyuma hano kigiye kubaho. Njye simvuze ko igisoda cy'Uburundi cyoroshye kiri burwana, kiri burwana, ariko kirarwana mu bice. Ntabwo kiri burwane cyose, kirarwana mu bice. Kandi rwose ndabizi ko ari abasirikare bari kunyumva mu Burundi, bararwana mu bice, ntibari burwane iyi ntambara nk'iyabo. Ahantu hashoboka ko iyi ntambara yahagarara, Shereka CNDD-FDD General Major Evariste Ndayishimiye, umugaba w'ingabo mu buryo bw'ikirenga, nafata iki gisido cy'i Burundi akakibwira ngo nimuze muve muri Kongo mwese muhagarare ku mipaka y'u Burundi muyikingire. Aha birashoboka ko M23 iri buburi impamvu nyamukuru yo kujya kurwana mu Burundi. Evariste Ndayishimiye anavuze mu ruhando mpuzamahanga isi zamwumva, koko igihugu kizaba gitewe, azarwana. Ariko uyu munsi wa none, niba igisoda cy'u Burundi kiri muri Kongo kurwana n'abenegihugu ba Kongo aribo M23, mukabiburwane rero bikabananira kubakubita, bakabasubirana inyuma, bakabambukana Bukavu bakinjira i Burundi, ngira ngo ntabwo biri bwitwe ko mutewe, ahubwo ni ingufu. Ni kwa kuntu urwana inka zisunikana, imwe ikaba yasunika indi ikayita mu cyobo, cyangwa se zigapezanya kugeza imwe ivuyemo ikiruka. Aha hantu rero ntabwo mu ruhando mpuzamahanga muri bubone ijambo, kandi ibyo ntibishoboka. Kandi M23 iyi ntambara yayo ni intambara navuga ngo ngewe ubu ushobora kurwana nkapfa, unkurikiye akazarwana agapfa. Koko bo
ariko avukira ari imvuka, ni intambara idashobora kurangira yafata n'imyaka 20. Barwana abana babo bagakomeza barwana abana babo ariko nta muntu uzakora bije y'igisoda cya Colombia, cya Romania, cya South Africa ngo akore bije ari perezida ajyeho yohereza ingabo zirwana muri Kongo zihembwe ku kwezi amafaranga cyangwa se amahera Felix Antoine Tshisekedi amaze gusohora muri aba bantu ahemba bitwa abasirikare bagaruye amahoro. Ni amafaranga yakabaye yakubaka Uburundi, akubaka Kongo, akubaka n'u Rwanda, twese tugashobora kurya ku buntu no kunywa ku buntu nk'imyaka itari munsi y'igicu. Muzi kubibara no se niba umuntu ahembwa, umuntu umwe agahembwa amadolari 15,000 kuba 700,000 byari byafatiwe i Goma, ni 770, kuba abasirikari 700 yenda bafatiwe hariya, buri musirikare umufatira 15,000, ngaho ufata Colombia 3,000 yazanye nanone uko ngaho bara Sadek yanyuze mu Rwanda kubwo gutsindwa. Ni mumbwire ihanyuze ibyiciro bigeze muri 12 uko jya ahantu uko batashye twese tuba tubireba. Banyuze mu Rwanda ibyiciro birenze 12, kandi bisi twara abantu 64. Niba bisi zigiye yari ari 80 40 zigatura inshuro zirenze 10 n'ubu bagitaha, urambwira ko aba bantu ari bakeya, ibi bikoresha ari bikeya? Ni ukuvuga rero uraza gusanga ni amafaranga menshi atagira ingano agiye muri ibi bintu. Hano rero ntabwo M23 ishobora gutsindwa. Impamvu idatsindwa ni kavukire, ubwo arwana nk'urwana kwa se na nyina, noneho abandi bo baza ari akazi. Ni ukuvuga rero n'abarundi impamvu bo banahatinze banahagumye n'ibyo M23 n'ibyo yari itegereje. Buno rero byarangiye, nta bintu igitegereje, nta n'ibindi bindi ikirindiriye. Buno rugamba rugiye kwashena, buno intambara igiye guhaguruka nk'intare ibyutse. Iyi ntambara igiye kuba intambara, niyo ntambara CNDD-FDD igiye kurwana. Ni mu gitsinda n'amarebe, ni mu gitsindwa isuka n'agatebo. Mbibabwiye bitaraba, koko je Marayika ari mu ntambara hariya, ari muri je. Marayika ari mu gisoda cy'u Burundi, Marayika ari mu gisoda cya nanjye ndi umunyamasengesho, nta kibi Imana itakimbwiye. Marayika ari muri izi ntara zose bigiye kuba. Nigeze mbabwira rero izi ntara zihana urubibi n'u Rwanda musenge menshi. Nabikurije he rero? Uburundi bwavuze ko igihe isasu rizarwa mu Burundi rivuye muri Buvira. Nta bintu by'imikino Nyanzarake za Kigoma bazamanuka barasa Bugesera. Kandi ndayishimiye, ntabwo mbizi ni singiye kumuvugira, ariko mbona ibintu byiwe kenshi na kenshi asa n'umuntu uhubuka. Sinzi, ariko mbabarire Mutama, mbivuze uko nyine, yenda se wasanga atari imvugo mboneza mvugo nziza. Asa n'umuntu ukora ibintu kibiriraho. Umunsi M23 yasunitse igasunika ikinjira i Burundi mu ntara ya Cibitoke, ntabwo ndayishimiye ndishuwa ko azajya kurwana muri Uvira, ahubwo ndayishimiye azaza kurasa Kigali. Noneho rero RDF ngira ngo yo ihora yiteguye, nk'uko abarundi bavuga bati tugiga dukarabye. Nyakubahwa Perezida Kagame akavuga ati natwe nta muntu tuzasaba uruhushya rwo kurinda igihugu no kurwanira igihugu, ntawe dusaba ubwo burenganzira. Ngira ngo noneho rero RDF izinjiranamo n'igisoda cy'u Burundi, noneho hirya M23 yinjiranemo n'igisoda cy'u Burundi. Noneho ubwo rero niba Tanzania yarababyaye ishobora gutabara, ariko Tanzania sindi siri kwizatabara, koko byakabaye ibafasha no mu iterambere cyangwa muri politike, ariko ibintu byayo Tanzania ntijya mu Rwanda.
ngira ngo Kainerugaba yaravuze ngo ibi ngibi ma 23 irimo by'imikino Muhozi ubwo ni umugaba w'ingabo z'Ubugande PDF umugaba mukuru wazo nawe yaravuze ngo ngo iminsi 3 baba bararangije gufata ubutegetsi bwa Kisasa we yenda nawe tumumenyere muri disikuru zikibirirako. Naha rero nababwiye ngo ni mwiyiriza ubusa abantu bafite intara zikora ku Rwanda. Ibi bintu shitani azanye bigwe kure ntibitugereho. Intara z'u Rwanda zikora ku Burundi nitwiyiriza ubusa dusengera ibi bihugu shitani yabisabirije kandi bagiye kurwana finale. Kandi aha bagiye kurwana finale. Ntabwo ndibuvuge ngo Bikira Mariya. Je ntacyo nza oya. Bibiliya ivuga ngo ingabo igihumbi zizagwa imbere yawe nzagukiza nk'uko nkizinkirira hato. Harimo abantu uwo mugano iyo bavuze umugani inkirira hato Bibiliya iravuga ngo ni buryo umuntu acumba umutsima akawuvuruga ifu yose igashiramo ariko hakagira agafuka gucika. Bibiliya rero ihita ivuga ngo nzagukiza nk'uko nkizinkirira hato. Uhoraho azaba ariko gukiza mu izina rya Yesu Kristo. Ubu butumwa rero mbona marika mbwira ngo ibintu bitangaza. Ma 23 rero igiye kurwana n'Abarundi. Bano banyamahanga bo bazarwana professionnel kinyamwuga barwane nk'abazungu. Abazungu bararwana ariko abantu babo 10 iyo bapfuye Ma 23 igapfusha 100. Ma 23 ntacyo biyibwiye ikomeza urugamba. None aba bazungu iyo hapfuye ve bahindura urugamba bagasubira inyuma cyangwa mukongeza amafaranga. Kandi impamvu aba bazungu batazarwana ngo babishobore FARDC ntizabafasha. FARDC ntizajya imbere ngo irase. FARDC irashonje yambaye ubusa ntihembwa n'igihembwe babaha intica ntikize. FARDC ahantu hose yatsinzwe yamaze gucika intege. FARDC ahantu hose yananiwe yamaze gucika intege. N'aba Barundi ahantu hose banyuze bamaze gucika intege kugeza ubwo Everest Ndayishimiye avuga ngo umurundi uzasubira inyuma ku rugamba mu mwice. Umurundi uzasubira inyuma ku rugamba ni mu mwice. Ntanze itegeko ngo ntabwo bemera gupfa nk'imbene. Ariko Abarundi bari batangiye guhunga ari benshi kugeza ubwo Abarundi noneho barwanye nk'abiyahuzi barwana ntabwo ikibazo ari icyo. Abarundi banarwana bagakukuza bararwanira iki? Abagore basize nta gitoro bari kubona, nta fumbire mvaruganda bari kubona. Abagore basize ntabwo abana babo bari kwiga. Igihugu kiri mu maganya ya buri munsi, mu gahinda ka buri munsi, mu mubabaro wa buri munsi. Umusirikare uri ku rugamba amakuru aronka nuko umushahara ahembwa ntabwo ushobora kumutungana n'umugore n'umwana. Noneho nawe ntushobora kumutunga. Niyo umutunze famiye yose ubwo umusirikare ku rugamba afite ibibazo yasiziwe no mu muryango we yikoreye byinshi bikazana akaga kuko uyu mugore yabuze ayacira n'ayamira agateza akaga n'uwagiye ku rugamba. Ndayishimiye rero kereka iyaza kuba mu gihugu afite amadovize abene gihugu bakaba babayeho neza bakaba barimo neza uru rugamba bari kururwana ndetse ahubwo koko n'uyu mutwe w'inyeshyamba bakawutsisura. Ntabwo rero bari burwane bari hamwe bararwana mu kajagari, bararwana batari hamwe, bararwana bajagaraye. Impamvu barwana bajagaraye ni imwe, ni ubukene bafite, ni ibibazo bafite. Mwabonye amafoto yagaragaye kuri defile, ibirato uruhande rumwe byaramyodotse. Kandi ubundi kuri defile bari abantu batoranwa ngo bashyirwe kuri defile barayeba neza ko ufite ibirenge bitarwaye amavurira ngo bibe bitambamye, bagacunga neza ko uri muremure, bagacunga neza ko kuri defile uri umuntu wumva vuba ku buryo nyine muri bube muri korari neza. Ariko niba igihugu gishobora gufata abafite ibirato byatobotse hasi biteye ibiremo, ukabona mukarasisi agize kuno mu kirato hasi harimo ikiraka,
mwabonye ko abantu bakoresha urubuga rwa Twitter, nanjye mbone no kubabwira nujya no kuri Twitter uzajya udusangaho ni Martin Habiyambere, no kuri TikTok no kuri Facebook hose mamanya ko ku mbuga ngurukanabumenyi hose natwe turahaboneka kubwo kwamamaza ubwami bw'Imana, ariko tuburira abantu tubwira abantu. Ntabwo rero iki gisoda kiri kugenda kijya kumera nk'icyo muri Kongo. Buno igisoda cy'u Burundi tukizi cyaraharaniye n'ubwigenge kibugeraho, tubazi nk'abahizi. Never yigeze avuga ngo abanyarwanda bazabwirane babazanye ngo izina intara ya Kirundo aho rikomoka. Ubwo barwanaga n'abanyarwanda ngo hakaba ibirundo by'imirambo cyangwa by'ibiziga byinshi, haje kuvamo izina ngo Kirundo. Noneho rero nanjye buno reka mbwire ndayishimiye ngo buno rero ugaragara ko ukomeye, ugaragare kuri stand by, ugaragare ko sorry muri kumvuga kweri izina Marite abantu bari kurivuga, ariko muri kumvuga neza koko nanjye ndi mu butumwa bwiza. Sorry. Ubu rero niho bigiye kugaragarira, ngira ngo n'u Rwanda ntangarije abanyarwanda musenge cyane, simbabwiye ngo mushake impoho muzoze, oya simbabwiye ngo mushake impoho mwoza, ahubwo mbabwiye ngo nimwitegure uruba rurabaye. Uruba rurabaye. Ndayishimira abagabaho ibitero. Ubwo se muzi ko hari imikino ihari, ntari butsinde ariko abagabaho ibitero. Ubwo rero bwabwirinzi bw'ikirere ngira ngo ahubwo ubu ngubu mu bujyane no mu majyepfo, mu burengerazuba mu bushyireyo, mu majyepfo mu bushyireyo, ya mizindaro rwose igiye kongera kuvuga nigeze mba kumusaga bana baho bakajya bambwira ngo iyo barashe ni Kalachnikov, mitrailleze, RPG, stream n'ibindi bamaze kumenya amoko n'amajwi y'imbunda. Urumva rero ni ibintu bitoroshye cyane. Buno rero muri uyu mwanya nge narifashe w'ubu butumwa bwiza, abiyiriza ubusa nimwigiriza ubusa, nicyo gisubizo cya nyuma, ni ukwiyiriza ubusa ibi bintu ntibibe. M20 turuwigatsinda nta ntambara ibaye, abarundi mugasubira iwanyu nta ntambara mukururiye u Burundi, koko mwebwe uko murushaho kurwana na mama 23 mugiye guhamagara ingwano mu gihugu cyane. Twishimiye rero ko abarundi basubirayo nta ngwano ibaye, koko Imana yambwiye ko ingabo z'u Burundi zitashye, ubushije narabitangaje. Twishimiye ko u Rwanda rwashobora kuva muri ibi bibazo by'abaturanyi, nta gihugu gisekanye n'ikindi, byaba ari byiza kurushaho. Twishimiye ko abantu bose batangaza amahoro kandi hakaba amahoro, maze izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Ngira ngo rero niba unyumvise neza, Imana yambwiye ngo nimufate amasengesho muri izi ntara, ubwo ari iz'u Rwanda ari iz'u Burundi, nimufate amasengesho duhagarike aba badayimoni mu kirere, abazimu bahagarikwe, ku butaka bahagarikwe, mu nyanja bahagarikwe. Abari bupfe n'abasirikare n'abahungu banyu n'abana banyu. Ibigiye kubisibaniro ni mu miryango yacu, ni mu ngo zacu, ni mu migi yacu, ni umugabane wacu, ni ibihugu byacu dukunda Rwanda Uburundi. Ibyo shitani ari gukwega n'ibyo ari guhamagara nakamaramaza nagakomera munwa, ni ibintu bidakwiye kuba biba. Nagira ngo rero mbwire umuntu wese udukurikiye, niba ufite amasengesho uyatwerere, uyaduterere, natwe ejo Yesu azakugirira neza kandi azaguha n'umugisha. Mungu asifiwe sana. Turi mu masengesho y'amezi 3, iki cyifuzo mukizamure, iyi ntambara tuyipfubye, niyo mahitamo yanyu masigaye. Imana yampamagariye gusenga, sengera Burundi n'u Rwanda, ibi bintu ntibizabe. Ni nayo masengesho ngira ngo turi gutangaza, dushobora kuzatangura by'umwihariko seke utariye utananyoye muri iki cyumweru turimo. Hagati y'ejo n'ejo bundi nzababwira umunsi twiyirize ubusa. Uzabishobora azafashe, ariko gihe ni ngombwa koko gisunikwa n'umwuka wera kubikora. Tugahagarika ibyo kurya, tukarambya ku kirago, tukabwira Imana ngo dukeneye amahoro, Rwanda, Urundi, Kongo, Zambia, Uganda, Kenya n'ibindi bihugu dukeneye amahoro, Afrika, Burkina Faso dukeneye amahoro. Ibyo bintu horaho abidufashemo.
reka rero nkushimire wowe wakanze subscribe, ariko nkurarikire uhoraho nafasha ejo ubutumwa nzabubandanya, kuko hano simvuze uko CNDD-FDD igiye kuvaho kandi biturutse muri aka gashururu. Iki kibirira ko kigiye kuba ibintu Neva agiye gukoreshwa n'Imana nk'uko Ahabu yakoreshejwe, ibintu abamutabaje ari bo Yehoshafati wagiye gutabarana, Ndayishimiye wagiye gutabarana na Gisekedi, uko bigiye kugenda, uko ingoma ye igiye kurangira nuko igiye kuvaho muri aya mezi twimirije ari imbere. Ubwo ibyo mbararikiye mu minota yindi yacu turi bukore ku munsi w'ejo. Hano iminota ibaye myinshi kandi twifuza no kuvuga iminota iringaniye ku buryo bikorohera kumva ubutumwa bwiza ukamenya uko witwara. By'umwihariko rero ni naho tuzafata umwanya wo gusengera abantu bizeye buno butumwa, tunasengera ibihugu, ariko na hano tugiye kubikora dusenga isengesho tunabwiriza ijambo ry'Imana rijyanye n'ubutumwa bwiza. Turagushimiye Mwami Yesu, Burundi n'u Rwanda na Kongo duhagarareho, nta ntambara dukeneye ko umuntu wese abona amahoro. Rero turagushimiye ko ntawo gupfa, ntawo kurimbuka, ntawo guhona, ahubwo utugirira ubuntu. Duteye imwe rero twe duca bugufi ko dutsinzwe nuko turi abanyabyaha tutashyikiriye ubwiza bwawe. N'abasoda nuko, n'abapolisi nuko, n'abene gihugu nuko. Niwe watsinze Satani, utsinda umubiri, utsinda isi, n'izi ntambaro zitsinde mu izina rya Data n'Umwana n'Umwuka Wera. Amen. Ciao ciao, shalom shalom, tunakupenda sana. Ugire ibihe byiza n'umunsi mwiza. Turabakunda cyane kandi mugumemo. Dusenge mu izina rya Yesu.